Kamova. Hello. market na chu USDT hin lo ha ka het hi lo le USDT pen to market na ki mangpa to yana. hmm Tu a e hon iklim pen to SUSDT pen to USDT a an kel bang wa to market na ki mangpa to ham hilo ham to akon kam nom wan. Tu la ki ong tu ka boy pi man lo to o. market na ti chu crypto market na ho ho Oh, crypto market ele na betong cha USDT ki ti la hang betong app sai lut le bitcoin to ki per yong USDT ki ti atuba USDT ki ti pen to na. hmm It depends on market na akimang pento to ameta masa SUSDT to USDT an kelo ya hmm USDT an kelo wala beta masa USDT pento market na to ki transfer to yam real value to hitam kidan kai ko ye market na chu ati to ahead hinai phone te to BTC so aning net lut nai lo ya ta san moi test net mei ati mei to tabang chu chu SUSDT tabanga chu na ki mang mei mei ai banga cha symbol pa chu USDT na to ba kinai ka to ai ka to ka se to hmm USDT ti wa wa ti avelu nai lo to hmm avelu nai lo ya amin to USDT to ki bang avelu hi da market na pa to ki ba banga to market na pa to nai lo ki to na het the ba hello ah to a ho ka ata pa to hele USDS zo hong hi dia na USDS pa to main thing le hong hi ham pati ke hi ka na ai bang to ki bang to 100% ka sure lo hi long le USDS pa to satoshi te adunga stable coin pa to dia he pen to USDT an khel bang wa he USDS an khel ping le he pen to hung market na hung ki mang thei dinga ka ta it's a white paper on hen paten se that amo stable coin pen to main thing le it's hung ki claim de ham ki to USDT claim ta bang wa to SUSDT to USDT ka hol mo ta ka hiyo hol mo ta yo tol ki the belong to again tu la he vedde tam la be he sa de tam be sa white paper ang ka ha white vet paper khala ka ta ha cha ki pe wang ki pe ki hi pe wang ki aki fi no om zokin long ka mu kha to oh le te ding ha kin ma it depends to US dollar satoshi ki nahi ana hmm ai lo le satoshi dollar ki de ham USD capital hin tin s small hin ja aban hi pi sai du ta le
discussion na ibo ka he jo aban te jong ko ga hola ko mu lo hoi lai ten ti ta na mu a tong don có mù lâu chưa là ko ga hol ten le kim mu wi lo ko mo ve ten le kim ki ji à khó lệ khát white paper à chum lo à hi va hết hiểm hòn ăn xây gì advertisement hộp ham ăn xây lại là khỏe chân white paper to ko mu mo ô chết 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 white paper tum he na update on bolwa hi asu mangu ham atha update pa hi lo ham ai den mo mo to white paper masanga to kana mu fa avel vela nga ve gup ve kasimana oh my god ai chum hòn rong lai à hi stable coin là piu hiya na phải ta technical phim diagram à silver coin na pyo ya i dana tu ta tu ko mo ha amhon tilaya pe dalwa he daw ti hoyong he organization amho f branch ti tabang deuta na bola ya na ai là chú he chỉ một hi rong lên na update nan bol tung sang na update nan bol tung sang long to jam khat discuss bol te la ethereum to ethereum to khat an raw sa ho to ethereum to in rong chú te chú pi o de to Twitter à hiya na kan bet sa de chu to long to neo khat ga discuss ke ka Allah do khat tai ka mut hi be tôi hi khat zan hiya tweet an bol pe ni hena chong ga discuss thei cho aje chu exchange so dang a mention pau hena relationship bi a vel vela ta sanum USDS pen to ko mu zo ta po iti ko hol wangin ka mu ke lo khatam an hol win lang amu yum wa le what ma hin update le amu pen pen no gum ho ton update hin bolu go meeting ke jai phal le white paper a USDS na amu pen pen chun in update do ha to tiang le to update pen to hin ayo andon twitter update pen na ti hi hiti call daw kiti ito in update an bol hi new release in a few days ran hi akan da an update ya we are witnessing significant concentration among major CFI. CFI is centralized finance custodian hele ama on to centralized finance ki le decentralized lo to ai ho satoshi hi pura purely decentralized ya centralized ki le centralized finance so to maybe exchange of mai te wallet of mai te any kinds of custodian to crypto because exchange I know le ko bol it is centralized finance like such as Binance Kraken na the thing le upbeat Coinbase I know le it is ha it is centralized exchange so custodian just like
token pocket metamask ai lo le trust wallet kiti ho ting le Đây thằng nào cái sao ta? ti ha wallet chum tam ta om to À khá bé nè. hiti drone pro link kiti ho tabang Mua to sao thế? to hita to custodian to decentralized ya centralized ti ting le exchange ball the na dollar apa na ethereum to the na ai wanga to ethi se da ha a control khat nei tu ti ho hin ha ta an go muti di dan ta te pawa sia concentration means me the pawa zom sin ba ti di ha tum sin ba ti dham e ho pawa tu hung ti tom du ne e ta bang finance ho hi wanu de sin aduna rakan ki ti ho hi european gama min aha man pen so hi so in sa to si na sa ta an zot panuti di dan ta so ta support no ki ti mai le ta mo ha ma sa dinga ki tu tho ta so extra and staking pools like lido ki ti hi internet na na ve la ma he staking ahi lowa le ki ti se dam ga ti dinga to decentralized or centralized ilkhat to benga interest rate fixed deposit ham ai lo le paisa interest mu the ga dinga to deposit no go bol so he to monthly mo beng ho to na na ki ho so wa le he to fixed income no mo so ta banga to ma he lido platform ma he staking no mo amo platform to money no go bol hello za te ba Today, sir. Lido he now decentralized autonomous form organization form Lido he is a non-custodial staking solution for the Ethereum, Terra, and Solana blockchain. Terra to Solana kiti to Ethereum blockchain for that form. More specifically, Lido provides a platform for individuals and business to pool token assets to be staked on proof of stake POS based ito umahin. POS based blockchain network in exchange for various reward incentives. Otherwise, yo then paisa deposit no bola le as a reward na rupees INR na muto. Ito ba nga to iti Lido platform mahin na stake na le amon token na reward na pwedeng ham ay lo le iti ham kana Ethereum ham ay lo le iti ala kana pwede ito USDT ham na sote ay lo le USDT ayon na sila iti platform ho hayong kan hata ahin support din na ito BTCS. Kaya to BTCS market na hong kilan ni le centralized yan lang decentralized wallet hayong le hong kitu to di sa to staking ball na kay azat provide an ball din so. Iti chu hi ting le ho on the platform to by lo chu ho iki study ali to platform no hong kan te ting le a platform no to yan yon hi ya to ho sa to hi fold out then ahin bol hiam ho hin avet wa aboi lo ding ho bang to an update ho yo le hon thong hun ki study ya de ngai de ki study hat lo wa le te no on risk ta aje to satoshi in ama app ta ko na ki al kha do di ti na ta to al kha do di ya hi al kha do di ya ngai hon trust wallet ham ai lo le meta ma ta to ai ho i kha i bol na pe no he tes ne i bol na pe no hi man dan di wa le metamask wallet na to amma he decentralized decentralized dex exchange alo le decentralized wallet nai to decentralized wallet means a control to lo decentralized wallet is to a control to decentralized finance ki ting le DeFi ki ti ta so ha mo han CeFi ki decentralized finance ani ho just like Binance ka kan ki ti hoi owner ho lo hi chan lia chan bo le ti nai ta so ale DeFi hon lo hung ki tu so DeFi decentralized finance so ta to DeFi to CeFi hi ama hi architect na tu het ni to CeFi ki ti ting le centralized finance means there is some owner it is a platform for the exchange of
goods and services goods and service in the sense cryptocurrency. Decentralized exchange means nobody control. This is for the public chain. The public chain to be Satoshi GPC a kind of public chain. A kind of public chain here decentralized exchange plus decentralized wallet and to holding amount to hello. I want to decentralized exchange to 100 to 99% confirm it. It is Thế đã xong còn lên liền hả ta? actually done to the mail to Sutin le anoya se hi tono mail khan na to de ta anoya se hi 2 days before and the new release in 1 week. Bitcoin is the first truly digital solution to the hello to the problem of money. the problem of money but with only 10 TPCS TPS. TPS means transaction per second 7 second transaction 7 transaction per second he 1 Bitcoin he so I wanga Bitcoin he drawback he QR ping lama he Foi muduta. Kecil batai mu. Anh ngã từ điều tin nó khó là sao thằng bơi thì cố làm phản không làm phản mê thấy na anh ngã từ điều tin net vào hồi đầu mê thấy Azua import token na bolda ka kadbuta bol kitanga Simbol tu no saksen kaya na hi. import ro khát meeting cái trái phải là WhatsApp group mà update không cái body ta Video kan video cái sim dengan bala token address không token address tu sir punya je saya dah lupa tu lah. IP hele meet không cái body đầu tiên là Russian tweet ho hi explanation an bol cái đấy Token address tu saya cuma tu koi. Wale address tu ni dia jual ni dah isi semua tu lah tu na. Kau yang aku nak sini dia tu kan. Kalau token address tu isi tu no. Azua na bol ka sa USDT pa lablo full USDT pa hutit ko sige na bol na ito sa head IP hele na cái video kan bol đi hi Kalau tu nak dia buy post na gitu. IP hele chelang cho na ngau tin chu group la WhatsApp group la cái dong to tin aban update không cái bol tin sao thằng bơi nó phát được cái lên na ha mà cho network cái số là hơn cho hay man an đã cái dia atang si sim na cái dia oh akicheh na bol pen du ko mu thei ki sa lo ki na ito ki sa nó cái số tạo cho ai cần bol cái dia na năm mùa năm năm mùa thế à có mu thei ke hay là Kamu nó hình continue thế chứ tua otherwise say ban tu le Bitcoin he 7
transition per second 7 second ahe transition khat tu te tu nai ya ai wa nga ta ma hi ki wa tam khat le bo ni hi transition khat destination address at madinga te 7 second api wa wa destination address at madinga te blockchain exam han para ho pa ya ta ma hi verified ahun ki bol ka atu blockchain la hin verified abo lo ngai ki sunga ta ma hi very long process ke long process hi ya to it lack the scalability necessary to transaction beyond ati store of value use case ama he store of value case hi ya use case pa hi hi lo ti na ke bitcoin ja hi pa hi to plus btc ke an se mo hi call down slash call down slash btcs certification so he bitcoin EOS plus EOS plus consensus pa to Bitcoin strategy chain pa hi blockchain pa hi an siam wa hi ki hi 7pp first hanga hi anga so now ki exam hi pa ka hai ke update pa bol na wa ke 3 ham 4 ham tps transaction per second the limit sa deseri bol te ni na ke ya ta ma hidang ma jeng agan na ba na tu ama hi destination address kan na dinga ke ngong kai lo bitcoin ho